ibihe byiza bakunzi inshuti z'akadasohoka ba YouTube channel Musinga TV, reka mbasuhuze mbifuriza kugira ibihe byiza aho muri hose. Abari mu Rwanda, mu karere k'iyaga bigari, ubwo ni Tanzania, Burundi, Congo, abari za Uganda, Sudan y'Epfo, muri Kenya n'ahandi hose mu bihugu bya East Africa. Mbashimire ko mwakoze subscribe kugira ngo mujye mubona amakuru nyayo acukumbuye, amakuru yizewe anyura kuri iyi YouTube channel yacu ni Musinga TV. Mu gifaransa abaturanyi bacu bavuga ngo ni s'abonner. Abo ni abavandimwe b'ibujumbura, s'abonner. S'abonner, kwiyabonesha ugakanda kunzogera kugira ngo amakuru ajya kugeraho hakiri kare kandi yizewe, nta gihuha uzasanga hano. Nta gihuha rwose, ni gukora ibintu bya kinyamwuga, ni amakuru ya kinyamwuga. Ejo bundi inkuru zarasakaye hose ngo Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Congo yageze mu mujyi wa Goma kwifatanya na M23. Abantu bati ese nibyo cyangwa sibyo? Twarabibabwiye ko ari byo, video mwarazibonye. Ubu rero nje kubabwira ngo who is Moise Katumbi. Katumbi bivugwa ko agiye nawe kugera hano Igoma muri uyu mujyi w'iburasirazuba bwa Congo. Uyu Katumbi ni muntu ki? Ni muntu ki? Ntago nzi neza ko yahageze cyangwa azahagera ryari, ariko amakuru aravuga ko nawe ari mu nzira agana hariya muri Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Congo, ahakomeje kubera imirwano. Abo bita ngo ni abaroberi cyangwa se ni inyeshyamba, ariko Tshisekedi we avuga ko ngo ari abaterabwoba. Uyu rero Moise Katumbi nawe bivugwa ko agiye kugera muri uyu mujyi. We ni muntu ki? Twakoresheje imbuga zitandukanye zirimo Wikipedia, harimo ibinyamakuru bitandukanye, maze ducukumbura kumenya ngo se uyu Moise Katumbi bakunze kwita umugwizatunga, umushabitsi, yahoze ari guverineri wa Katanga. Yahoze ayobora muri Katanga, ari guverineri, intara nini cyane yitwa Katanga, ya mbere mu mabuye y'agaciro hariya muri Congo. Yavukiye rero hehe, akurira he? Ni muri village ya Kashobwe. Kashobwe hafi y'ikiyaga cya Mweru ku mupaka wa Congo na Zambia. Ise yari umucuruzi w'amafi, umucuruzi rwose, umushabitsi nawe nk'umuhungu we uyu nguyu Katumbi. Katumbi yize ahitwa Ikiwele, Kiwele muri Lubumbashi, muri Lubumbashi, ndetse yigana ahitwa Kapolowe Mission. Yitwa Moise Katumbi Twapwe. Niba mbisomye neza sinzi, ni Twapwe. Moise Katumbi Twapwe rero yavukiye i Katanga. No, yavukiye hari Kashobwe, ari hakurira, ahubwo yayoboye Katanga kuva 2007 kugera 2015. Yavutse mu kwezi kwa 12 tariki 28 1964. Bivuze ngo ubu ngubu tuvugana afite imyaka 61. Aza gushaka umugore witwa Karine Katumbi, bafitanye abana 5. Uyu Moise wacu rero Katumbi turiho tuvuga tureba ibigwi byiwe, afite ababyeyi akomokaho. Hari witwa Nesim Soliano n'uwitwa Katumbi Virginia. Katumbi Virginia ni nyina, akaba akomoka muri Congo, ni umukongomanikazi. Ise akaba ari umugereki. Yego, mu 2015 yagurishije sosiyete yacukuraga amabuye y'agaciro, ayiha Abafaransa, French Logistics Giant Necontrans, ku mafaranga menshi cyane, akayabo k'amadolari arenga miliyoni 130. Yes, turavuga boss wa TP Mazembe. Uyu muherwe Moise Katumbi niwe boss wa TP Mazembe, ikipe imaze gutwara Champions League nyafurika 3 zose. Uramwumva ariko. Twarebye mu kinyamakuru cyitwa New York Times,
binyuze ku munyamakuru wabo witwa Jeffrey Gentleman ku itariki ya 3/3/2016 yanditse inkuru ayiha umutwe w'amagambo ugira uti businessman and dictator face off as Congo runs towards abyss. Ashaka kuvuga ngo umucuruzi, umushabitsi, umunyagitugu usa n'umukongomani mu mayira ajya mu kuzimu. Abazungu bafite ukuntu bazi gutegura rwose inkuru agakanga umuntu. Ahangaha yari ashaka guhatanira kuyobora Congo, arangije niko kumukanga muri ubwo buryo rwose akora inkuru ifite umutwe usobanura utyo. Ubwo rero hano yashakaga kuyobora igihugu cya mbere ku isi gifite mu butaka bwacyo amabuye akakaye, amabuye ahenze cyane. Yashakaga kukiyobora nawe yiyamamaza. Nyuma rero mu matora yashakaga kwiyamamazamo na 2018 aho yaje kwangirwa kwiyamamaza ndetse aregwa n'ibirego nshinjabyaha 2 ariko aza kubigarama rwose ntibyamuhama. Ubwo Moise wacu bongera bamushinja kandi ko afite ubwene gihugu bubiri, double nationalité, bituma atiyamamariza kuyobora iyi Congo. Tepe Mazembe nababwiraga rero yayifashe mu 1997. Urumva ni ikipe y'ubukombe imaze igihe kinini. Mu mwaka wa 2022 Moise Katumbi yateguye umukino wa gishuti w'ikipe ya Mazembe ndetse n'abatuye za Katanga kugira ngo yifurize cyangwa se mu birori bya senateri perezida Kabila. Uramubona umusaza Kabila, senateri ufite intebe ihoraho. Abafite intebe ihoraho hariya muri Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. None ati ibiri hano Kinshasa simbireba, reka nigire mu burasirazuba bwa Congo, naho ni muri Congo. Muri uwo mwaka rero 2022 habayeho umukino wa gishuti kugira ngo aba bavandimwe bakomeze kugirana umubano. Maginga ya Moise Katumbi ntacanwa kana Felix Tshisekedi Chilombo bikaba bivuga ko vuba nawe ashobora kwisanga igoma. Reka turebe rero Moise Katumbi, Joseph Kabila, Colonel Nanga, ibifirutura byiyongera kuzasarambwe. Ni intare za Sarambwe. Ndavuga bari abasore bo muri M23 b'abakongomani bavuga ikinyarwanda batangije urugamba baharanira uburenganzira bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Nibiyegeranya sinzi ibyemezo bazafatira mu byara wabo w'Kinshasa. Ikigaragara nk'abasesenguzi bo baravuga bati Igoma, Kivu y'Epfo, Kivu ya Ruguru ni intare ebyiri zikomeye cyane. Uyu Moise Katumbi ni umunyakatanga. Ese Katanga uyu Kabila nawe ni umunyakatanga. Katanga, Moise, Kabila baje kwiyunga kuri Kivu. Abasesenguzi basanga ari ibintu bitari buze koroha muri uburasirazuba bwa Congo. Ni ibintu twebwe dutegereza tukareba nk'abaturanyi. Mu nkureruka narabwiye ni iyo umuturanyi arwaje ibinyoro ushaka urujyo, mbese nawe ugumuri maso, ntago wajyaho ngo wirare. Niyo mpamvu ingabo z'igihugu nazo ziba ziri ku nkike, ziri ku mipaka zicunze umutekano. Na burya hepfo yo mu majyepfo ubutegetsi nabwo buhari bukorana cyane n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Icyo gihe icyo bisaba ni iki? N'umuturage ubwe abasabwa kuba ijisho akamenya ngo ese cyane cyane nk'u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abarundi n'iz'abakongomani, hari ushobora kuza akaza yikinze inyuma ngo nawe ni impunzi ariko afite indi migambi itari myiza. Bibaho cyane. Niyo mpamvu uba ugomba kumenya uko ubana n'abantu. Umuntu wese ubona ushobora kuba afite imyitwarire itari myiza, ashaka kuzana politike z'inzangano. Mu gihe cyo kwibuka mwagiye mwumva muri kiriya cyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda,
hari ingengabitekerezo ya jenoside igenda izenga mu biyaga bigari. Nk'umunyarwanda, nk'umukongomani, nk'umurundi, nk'umugande, nk'umutanzaniya uzi agaciro k'ikiremwa muntu, urasabwa kuba maso ukirinda kwinjira muri izo nzangano nimbi. Umuzungu abana n'umwirabura muri South Africa, ariko umwirabura ku mwirabura ntibashobora kubana gute? Bidashoboka. Niyo mpamvu rero aba bagabo iyo bishyize hamwe gutya, bafite ibitekerezo, bafite imigambi runaka, utatinya no kuvuga ko nk'uko babyivugira ko bari mu nzira ijya i Kinshasa, or on Kinshasa. Rero ni politike yabo nk'abanyekongo. Twe nk'abanyamakuru tubirebera aho ngaho, tugakora ubusesenguzi butandukanye, ariko ikigaragara cyo hari impinduka bakeneye ku gihugu cyabo. Hari ibyo babona bitagenda neza bashaka gushyira ku murongo, ariko twebwe nk'abaturanyi babo icyo tugomba gukora ni iki? Ni ukumenya ko ni abaturanyi, ariko kwinjira muri politike zabo ntibitureba, keretse igihe imiryango mpuzamahanga yaba yahamagaje ibihugu bati muze mucunge umutekano, muze mudufashe gushaka amahoro. UN ariyo yabyemeje, kuko muri za Mozambique ingabo z'u Rwanda ziriyo, muri Sudani y'Epfo, Central Africa, ahantu hose u Rwanda rukenerwa gutanga amahoro rurayatanga, kuko u Rwanda nirwo ruzi kubaho udafite amahoro uko bimera. Reka rero mbashimire ko mufashe umwanya wanyu mukumva uyu Moise Katumbi bivugwa ko ategerejwe i Goma, nawe umugabo w'umumiliyarderi afite amafaranga menshi cyane. Kabila nuko, Nanga nuko, bazanayo mikoro bashyire mu kubaka igihugu cyabo uko bashaka. Ntago undi muntu yakugenera uko wowe ugomba kubaho. Niyo mpamvu usanga ibihugu byinshi, izo za Burkina Faso, ugasanga bari abasore bafite uburyo bagenda bahindura imibereho yabo. Kinshasa na Bujumbura ngo barashaka ngo kuzaza gukuraho ubutegetsi bw'i Kigali. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo urucira mukasoro ugatwara nyoko. Birashoboka ko ibyo bifuriza ahandi byaba iwabo. Igisigaye icyo twifuza nuko amahoro yaba muri Afrika, ibiyaga bigari, ariko Abafaransa nibo baca umugani ngo kivera pe prepare la guerre. Uwumva akeneye amahoro ngo intambara ziraboneka zikaba kugira ngo amahoro aboneke. Amakoma ava akomeye. Reka mbifuze kugira ibihe byiza rero bakunze batubica no Musinga TV. Stay cool, mukomeze mube hafi yacu, urakora subscribe, ukore like, comment, share, uduhe nimero zawe muri commentaire ku buryo isaha n'isaha twaguhamagara ku busesenguzi ubwo aribwo bwose, niba nawe ukurikira amakuru atandukanye y'ibihugu byacu byo mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo. Mwari kumwe nanjye Maxime kuri YouTube channel Musinga TV. Mukomeze mugire ibihe byiza, turi kumwe umwanya ku wundi, inkuru nshyashya. Nihanganisha abakatolike, Kiliziya Katolika, ubwo twateguraga inkuru nibwo twakiriye amakuru atari meza y'umusaza wisaziye yaryamiye ukuboko kw'abagabo mu mugani w'abarundi. Nyagasani natuze ahera intore yayo. Papa Francis wari umaze igihe afite uburwayi mu buhumekero yitabye Imana, imuhe iruhuko ridashira. Ubwo kandi Kiliziya Gatolika nayo igiye kujya mu bihe byo gutegura undi ugomba kumusigariraho, agasigara akenura ubushyo bwayo. Ngayo nguko, mukomeze mugire ibihe byiza. Amakuru nakagaruka igihe cyose twakumva ko uyu mugabo yageze ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo iwe agarutse iwabo, twabamenyesha amakuru mu buryo bucukumbuye. Nta gihuha uzasanga ahangaha, ni inkuru zose z'ukuri, aho kuvuga igihuha waceceka. Ngaho rero ibihe byiza abari hirya no hino ku isi, mukomeze mugire ibihe byiza. Bari ku manywa mugire amanywa meza, bari nijoro nabwo mugire ijoro ryiza. Bye bye.